Assalamualaikum teman-teman. Udah jam 8:30 di sini. Mau jalan sama si Maxi. Hari ini mau kontrol gusi aku yang habis dioperasi minggu lalu. Udah mulai bisa ngomong. Mau cabut benang hari ini dari mau ke Zurich, naik kereta hari ini. Ikutin yuk. Maxi senang dia keluar. Papa masuk malam sih, cuman pagi ini dia lagi ngatur-ngatur buat ntar malam. Dia tetap ke warehouse dia. Dia kok udah janji pagi ini sama dokter naik kereta dari sini ke Zurich, butuh waktu lebih kurang 50 menit. Main. Sekarang mau ke baby shark, not baby shark. Baby shark. Neng? Baby shark. Baby shark. Baby shark. Baru jam 8:30. Kereta aku jam 9:10. So I'm good. 9:07 deh. Myself if I do this. Dari sini ke stasiun dekat kok. Tamek sih. Sekolah kimi. Kayak orang kelasnya di bawah. Ada station. Deket warehouse-nya suamiku. Yang sebelumnya ngeliat video-video kita lalu pasti kenal daerah sini. Nah, situ ada tulisan MJ. Itu suamiku warehouse-nya. Dulu tinggal di sini. Ci. Hai Maxi. Ding 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 ding. Nee, daar kan werken. Dit kan ook. Toch? Daar kan werken. Mam. Hai. Hai. Cerah. Gerah banget. Udah ya. Hari. Mami. Maxi. 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 Bebek. Let's do him. Spazieren mit Mami. Maxi. Anhalten. 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 Wieder unter. Wieder unter. Di jalan sama Maxi. Baik dari dokter gigi. Mau ke museum Zurich. Ikutin ya teman-teman. Ada apa aja di dalam. Das ist gut. Mami. Okay. Kom ya, guck mal da. Cantik bajunya. Baju zaman dulu.
Ya. Keramik zaman dulu. Doch, das will ich nicht. Mami. This house. Mami. 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 Maxi. Ya. Oke, ini Zurich teman-teman. Jam makan siang. Maxi. Tung 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 tung. Turu 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 turu. Si nunggu kereta pulang. Tuh. Pika. Ya gembira. Tut 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 tut. Maxi. Mami. Maxi. Wait. Oh, shin abangunin kenan. Sulen. Jetzt schon ab. Hier. Dia balik lagi. Tuh, beli semua lengkap. Nah, pulang sekarang. Dari sekolah Cikimi. Belanja main dua. Kem, Justin. Nah, belanja. Terik. Udah pulang sekolah sore. Mau belanja dulu. Kita spila drausen. Cabai harga per gramnya. Ya. Noen sih. Genau. Ya, dulu kostet ist das? Ja, genau. Da drüber vielleicht. So, Herz kannst du holen. Ah, ja. Die? Da Chicken Herz und Chicken Leber. Nuggets. Nein, Leber auch. Hati ayam heißt das. Herz heißt jantung ayam. Leher ayam tuh. Bikin sup.
machen wir auch das. Oh, wie heißt das? Machen wir Kuchen? Können wir das? Lombok. Also Spaghetti kannst du holen noch da? Da? Ja, Penne. Und Mami braucht noch. Was brauchen wir noch? Belanja sama anak bujang sama anak gading. Sonnenblume. Schöne Blume. Abang, wo bist du? Das ist auch Lavendel. Lavender. Nah, dapat jatah satu-satu. Mami, ist Nein. das hier ein Pilz? Hah? Das ist so habe. Ja, das ist Terik.